Begitu juga dengan ternakan babi. Ya. Buat dekat Kuala Langat, bantahan. Buat Bukit Pelantuk, bantahan. Hantar ke Benut pun bantah juga. Hantar ke Kampung Baru Cina pun confirm bantah juga. Tak payah bela. Import saja. Import babi golek ataupun babi potong. Macam ayam. Ayam bulat. Macam Singapura. Singapura lagi ramai yang makan babi. Tapi dia tak ada ternak. Jadi selamat. Saya tak kata babi ni bau. Saya ada kebun. Di kebun saya banyak babi. 15 ekor, 20 ekor sekali masuk. Kebetulan bila saya masuk je dia pun ada. Bila saya ada je dia pun masuk. Dan babi itu tak busuk. Memang tak busuk. Yang busuk ini adalah kandang menyelenggaranya tu. Mohon celahan. Itu yang menyebabkan busuk. Boleh saya celah sikit? Dan sebagai rakyat Malaysia, ya, saya pun teringin nak makan babi sebenarnya. Dan macam-macam binatang lain. Kan kita hidup cuma sekali kan. Cikgu, tapi mohon agama saya melarang untuk saya makan. Sebab itulah saya tak makan. Saya teringin makan biawak, ular. Saya suka, teringin. Tapi agama saya melarang, jadi saya tak makan. Dan walaupun begitu, agama saya tak pernah mengajar supaya saya hina orang yang makan. Saya menghormati, makanlah. Cuma kandangnya je busuk, kita import, jadi tak bau busuk. Mohon celah. Tak bolehlah kita bandingkan makanan-makanan lain, budu lagi busuk, ya. Budu walaupun busuk sedap. Sebab tu kita makan. Dan banyak lagi lah benda yang busuk tapi sedap. Sahabat Brunei. Sahabat saya, boleh celah sikit? Boleh saya celah sikit tak? Saya celah sikit. Tentang cadangan untuk import Saya ingin makanan merakamkan daripada luar negara. ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak kerajaan, khususnya Kementerian Kewangan dan Kementerian Kesihatan Malaysia atas komitmen berterusan memperkukuh perlindungan kesihatan rakyat melalui